Whaafafonga I telefon o le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino mai ngoa I ai I lunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si whaafonga o Samoa, le 2AP. E fia lava e te whaatala whaatu le nei tai au o le tautua masani le nei alau le tio le si ufafonga o Samoa le 2AP. O le masino se tema o iei le fuafuanga I malanga I le au vaa o le na whanua I au se tālia, a wā tā penanga o le au maia o le vaa o le na whanua tolu. O novema le ua fuafua e whai le sauninga whaapitoa o le tuuina alua ia mai o le vaa I Samoa, o na whaatoa malanga mai le o le vaa I Samoa, ma e fuafua e taunuu I le amatanga o Januari I le tausanga fou. Whaamaunia mai le komisino leo ia awa paaulongo I tino Filipo, o iei fo I le fuafuanga o le masina o Julai le tausanga nei, e taunuu mai ai Samoa le vaa wafua I mai le malo o Japani, e tusalo na umi ma le sefulu fitumita, ma e la ititi I le vaa olo au maia mai au setalia. E luani vaenga tau o le malienga lea sa sainia le mtanga luenga o leo fale pui ma leo le toi fuata ina, ma lea onga kolisi mtata ese le malo au setalia. Ile ngata ine isi itia le tomai o le au fai ngā luenga ile whaatino ina o ngā luenga, ia mawhai o nao o ile taimia mai ai le fausia o lea onga leo I ta whai ngata, ai ua si itia fo I tomai ma lea ngavaa. O le isi vaenga tau o le neisa ini ngā lima, o le amawhai o nā oa oina ia li I matamaitai, o lo tuli whaasalanga I le whale pui, I to mai pe o ka muta ma le palama, ina ia mawhai o na mawai tu sipasi, e sa ili ai ngā luenga pe ao o ina maa ngalo mai ma le whale pui, ia awa ne I toi soli tu la fono. O le whawai o mau, ia le leile whaatino ino lea o aunanga, tu ina atu lea o aunanga pito sili o nan lei, ia isi o tata watunu. Le komisina o leo fale pui ma leo le toi fuata ina, ia awa pa au longo I tino Filipo I lana whaatalanoanga ma le 2AP. O loo solonga le leile whaatino ina o le poloketi o le miliona le tātou malo. Leo loo ngā lulu whaata se komiti whaafoe ma le mta ngā luenga o tina matamaitai a tinae o nuu maanga fsutai. O loo tu ina atu vai ngā tupe I tu malo ua mawhaio na whaamaliaine a iainga mo le whaamatu watu o se leni ua ato whaina. Peitai, o loo wa ia pea le whaatuai na tu ina atu o fuafuanga ma Paul Kalame o poloketi aniso I tu malo. Wa mafuai o na tuai o na whaamatu watu ele mta ngā luenga o se leni a wale whaatinoina o alato poloketi. I whaamaumaunga le mta ngā luenga o tina matamaitai a tina e o nuu maanga fsotai, ma le se laupa seno I tu malo, e iwa sifulwalu pasene o I tu malo wa mai o na fausia alato ofisa. E ono sifulwalu pasene o ofisa o I tu malo wa atoa umale au whai ngā luenga, a wale whaatinoina o ngā luenga. E wha se furuiva I tu malo wa mai ale ta I se furu 5% o le vaevaenga mua le poloketi. E se furu ono pasene I tu malo wa wha maonia le komiti a lato fuafuanga mo atinae o a lato I tu malo. Ma ua maua le vaevaenga lo na lua o le ono se furu 5% o le poloketi. Ma le wha se futasi pasene o au whai ngā luenga o ofisa o I tu malo, ua mawhaio na awai ia o onga o le tusi ta iala o le wha atinonga o ngā luenga, o atinae o I tu malo. E iwa se lau tōru sifutasi le awhai o le atunu usa wha mawina le soifua maloloina, le afia I le flu masani I le vai asona te nei. E awhelua se lau fitu 5 sa wha mawina I le aso ono mati, I le aso lua sifulma le tolu o mati, peitai ua pau le numera I le iwa se lau tolu tasi. O le manawa tata fitu sifulu I la atou sa wha mawina, peitai o leo ua pau I le 5 sifulu iwa, sa afia le nei wha mai. O le fiva ma le pata o le tino, e lua sifutasi la tau sa wha mawina, peitai e na o le lua ua wha mawina I le vai asona te nei. O fautuanga masani mai le mta ngā luenga o le soifua maloloina, ia whaia tali fofonga ma ia tausia le tū mamalau tele, whaatasi ma le alo ese mai no fuanga tumutumu. O talafona mai lau le iti o le si ufafongo Samoa mo le nei tai au, ia manu ia tele fi au mga luenga o le awhia ngai malea tunoo. Whaafafonga I telefon o le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo,
wha mo tasi o fitu tesi ma le wha, iwa tasi tesi ma le tasi, ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Malunga o le sino e, mai ngoa i ai ilunga o le 2AP Facebook page, ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le silfofonga o Samoa, le 2AP.